Kunku jango bimbi on yahay ko école comme tout le monde suis fop jango école ngudi tay jango ça 5. Deuxièmement kala ko fe ye fi kumpay kun nene makko no andi dum ko go dida bun kumpay kun contact kanko nene makko kupa hande kupa jango e kupata aduna hellammi mais non hunde watere ko do adon andude e dum non silo faran wola hani non tere hande ko biddanno nami choisi sen du golmo nene makko ko jettuno mo do yehi bay ko min signino kaydi so nganda dum non kadi nyande nene makko labuno mo de lagini ko min jonni autorisation yo yaade makko kanko halima mo andi police be lagine ko projet be wolbe fimu benno andi filu ko min jonni sans mon autorisation il peut pas sortir ici avec l'enfant ça tapi Alpha Diallo a wadi date de naissance makko ko kala vi woni ba Conakry woni ba Paris woni ba do ko Diallo Thierno Moussa Diatale donc père légal ok mais si mi mena wala do mi do wujjibi dan wujjana bi dan fiyel harasi wujjamo déjà ko wujjimo mi adda Suisse do anon kadi andi be on be inde dan fo mi do feti mi do weltani on parce que jakabi dum buri lan wonon fetude parce que min bete ko mon ko wadde mijut to moƴƴa mi analyse mi wada non kala ko waddo ngara ci tordi en seulement non seulement on be on garde wada commentaire di boldi ko dum déjà d'abord an ko ngandi fi mi anda fi mai ça c'est ko ngara to dabbita ko madi ko ngara do yenniti do parce que min nami onda yennude ça da commenter quoi et alinteu ça c'est pas min nami on l'a c'est ça te modérateur nene makko andi pay ko arrêté il n'a pas fini so gayni jono jipoto arrêté nyande bay ko winnano nen ko école nyande mo arrêtez ça je lui ai envoyé l'inscription inscription pas ko mi nabanomo ko WhatsApp pro le prévu est là alki meta vidéo donc go mi yeti mo kadi mo anduno dès le départ mo anduno kun pay kun ko ni woni ni kun ton parce que ni ma fala ko wonto be wonbe do l'état ondo Genève do be no dimo une fois fi kumpay kun deux fois fi kumpay kun trois fois fi kumpay kun quatre fois fi kumpay kun dernier délai makko la Guinée kumpay kun woni bako mimba woni bako halima ba woni bako goddo goba dernier délai makko kari ko han le 14 août 2026 ok ça soit mimi yana pay kun ko meta ko janga so kambe be sarzo mu mi perda pay kunku mo perda pay kunku ko dum woni on famari hunde wotere on famari on ngandal mais si mo yido mi si mo si minani mo na do mo yade yo les autorités walli to mo bi wujji pay ko ni sel elle savait très bien mo anduno mo anda ko nyalande hende mi arayno parce que je l'ai pas dit DJ so nyande mi hewti le jour comme hewti don le 11 juillet o addi pay kunku ko amen o jippini ko mi jetti enveloppe mo 500 € mi jonni mo o landi lan ko dum ata minni ko fi ko walli tora la wonde pay kunku j'avais pas droit de le faire mais je le fais comme je fais tous les mois mi jonni mo di mi arti o yimi do min halima monna min la fala yotu fi kumpay kun parce que andi mi yada e ko la fala yotu wonen hunde wotere hara si pay kunku yeho yi pique elle est trop active so wawa jangude hara o arta la ginega dum andi dum ni ko mono worande don kumpay kumbele inscription kunko école ko wonno jangude do la gine j'ai déjà payé les frais d'inscription 1,5 million ko mois de septembre il faut to si tay début septembre hewti kadi mi yobay dum non mi ngi halima be den haldi dum non kadi place ko won jangude do lagine on va garder les places là jusqu'à hang wawa tay mi aninde der o alhaali do fo ko tabe traumatise o biddo dum do no mapenimmi sabu clinci e halima ko be subani o biddo mabbe do ko yo Allah wadan biddo jang okkamo duubi yanya arsike kono ngol lawol ngol nene e baba subanimo do ko mapinimmi kon e nder o alhaali do kon kota o jandoy arsike no wodi gandal no wodi o ronka ka o fonto tawa be fagganinoke mo piiji di o townoyta yida e goddo jombidiron giggol laabungol dewgal dagingal subondiron wondon ha Allah okka on biddo ma luba on tawata ko yo ngaru ka réseaux sociaux do créer un problème ji hakkunde mo ngonondi do on hebata solution yeso amen do ko non do di do tun jeeyo biddo kadi ino waawi aroya menen kadi men jeeya
kono ko jeymo direct tawata ko ƴiƴan direct on ko onon. Si on yiidiri dewgal e giggol on wondi Allah okki on ɓiɗɗo, on ronki on moko baaɓe ɗiɗo hellifaaɓe andugol no jogora o ɓiɗɗo moɗon, o janga ho heɓa avenir. Tawa ko joɗagol ɗo justifie o ɗa no wujjimmi, oɗo wujjalan, o naɓi ɓiɗɗon, o naɓali ɓiɗɗon. Ɗum ɗo na golle sobeji ni, sange o terin ɗo. Ko onon ɗo ɗiɗo tun kadi wata yiidude yewta fiyo ɓiɗɗo moƴƴa. Min mi ala droit e ɓiɗɗon innugol adde mum jogano ma ko min jeymu. Ko hollitoton mi ɗo ko mi alana on solution ɓuri onon ɗiɗo jooɗiɓe jiidiɓe mon ko ƴettoton kon, ko ɓuri moƴƴude famotiri son jaɓi. Son jaɓaɗi aron ka réseau ɗo huɓɓinon panolji ɗaɓɓon bulogere e influenceri e poro para ɓe ara ɓe jonna on ɗo conseil fi ɓiɗɗo mon on. Si ɗi o yewti ɗin hewɗi ɗin ko gonga, kono nafoore ala ko o feññina ɗum ka réseau ɗo. Kombo tan jiniɗa wallete ɗo ko am lo, kombo wallatama, kombo marɗa ko regilanama dewgal ɓeangal joni na dewgal a ɓiɗɗo ma on, kombo marɗa mo ƴettanayiɗoma responsabilité ɓiɗɗo ma on. Moko ba hellifaɗo ko ɗum aranta e réseau sociaux o wullitoɗa fi affaire ɓiɗɗo ma mo jeyɗa, ɓiɗɗo ma direct ƴiƴam maɗa. Ko hombo marɗa mo justifie ɗa yeeso mum sina Allah an e ɓeygu ma tun, ko hombo marɗa ɗum ɓiɗɗo mo. Iɗon noddi yimɓe ɓe naari ɗo min keko ɓe mi ƴetta yewtere, oɗo keko ɓe ƴetta yewtere kilins selu ɗum ko a ɓiɗɗo gorko ni. Base nani waɗirte e sifa ɗum kadi jara hay ka goɗɗo haala ɗum e réseau. Goɗɗo no mari piiji busɗi créera base harana sifa hollutugol fi ɓiɗɗo mon reedu. No wawi wonde ko base no je ne sais pas, kono ɗum ɗo no hawnimmi. Ƴette responsabilité mum ko dewgal e giggol, ɓeygu ma ko haɓuɗon kon si woni ha on seedi ko wiya ko at-talaq, suratu talaq ko ɗum wiya na suratu zawaj. So on seedi mo kala kadi torano Allah yo Allah hokkoro mo ka ɓuri moƴƴande mo. Ɓiɗɗo wonɗo hakkude mon on wawɗo jogitade o jogito ka moƴƴanta mo o kadi o wona ɗon. Iɗen taƴƴi ni noon avenir ɓiɗɗo ko wano Europe ɗo so ari ɗo o jangi o ɗum annike wawata kelɗude. En taƴƴini fi kala avenir koye jungo Allah woni, kono noon haray an kadi ko be heɓɓintoɗa piiji go ɓawata accirde ni tun no gerdi o. Donc ɗum ɗo yalte ɗum na ɗum ɓiɗɗo mon on janɗo yeyɗo hara on lowino taw ponson pansare ndaari jilo oɗo a yarayɗo a waɗani waɗtirani waɗani ɓiɗɗo moɗo on janɗo yeyɗo tawata halima kadi no yalti to no wulla ɓiɗɗanga wujjama waɗa kay mi yijjiya ɓiɗɗan ɗum nafa on fus nafa on hay hunde ɗum ko apportata on heɓata kadi minni o wonki ka réseau ɗo wonki wawki régilande on ɓuri onon ɗiɗo ko jottoɗo régilen ko. Si wawa e moƴƴinde ko mawɓe mon okkiti ɗumanniɓe on okkuɓe on ɓen ko ɓen ko yeddi. Min komi arta ɗo kilisi no mari gonga halimale mo kala ƴetta kan marsali few.